Pažljivo poslušajte ovo upozorenje. Bilo kakav neovlašćen pristup, pričinjavanje štete, narušavanje integriteta podataka, blokiranje ili ometanje rada računara, mobilnog telefona ili bilo kog elektronskog uređaja predstavlja krivično djelo za koje možete biti kažnjeni novčanom ili zatvorskom kaznom. Cybersigurnost je oblast koja obuhvata mnogo različitih profesija, između ostalog i etičko hakovanje, odnosno penetration testing, odnosno testiranje probojnosti, odnosno white hat. To su ljudi koji rade za određene kompanije i imaju dozvolu da hakuju njihove sisteme kako bi pronašli ranjivosti prije nego što ih pronađu cyberkriminalci, odnosno black hat hakeri. Kada za hakovanje određenih digitalnih ili elektronskih resursa imate pisanu dozvolu sastavljenu prema zakonskim okvirima, onda se to zove etičko hakovanje ili testiranje probojnosti sistema. Dozvolu možete da dobijete od osobe ili entiteta koji vas je unajmio da hakujete, odnosno testirate probojnost njegovih sopstvenih sistema. Recimo da je kompanija X razvila web aplikaciju koja ima slične funkcije kao Booking.com, pa želi da unajmi etičkog hakera da testira probojnost aplikacije u svrhu pravovremenog pronalaženja propusta i popravljanja istih. U tom slučaju unajmljeni haker od kompanije X dobija pisanu dozvolu da može testirati probojnost aplikacije, ali ima obavezu da sve pronađene propuste prijavi i detaljno objasni. Za tu uslugu on je naravno plaćen. Testiranje probojnosti može da uključuje social engineering, pronalaženje propusta, stres testing, prikupljanje podataka i još mnogo toga. Hakovanje svojih sopstvenih uređaja i sistema bez narušavanja integriteta tuđih digitalnih resursa je također dozvoljeno. Postoje i online platforme koje su namijenjene za trening i usavršavanje hakerskih vještina koje je također dozvoljeno hakovati. Cilj mojih video tutoriala jeste da vas edukuju na ovu temu, da i vi postanete etički hakeri, odaberete to kao karijeru, legalno radite ovaj posao i dobro zaradite. Klipovi su svakako korisni i onima koji ne žele ovim da se bave, ali bi htjeli da prikupe što više informacija kako bi bili edukovani i zaštitili sebe od raznih prijetnji koje se nalaze na internetu. U svakom video tutorialu isključivo hakujem svoju mrežu, svoje sajtove i mašine koje su namijenjene da budu hakovane. Ukoliko konzumiraš ovaj materijal da bi postao bolji u etičkom hakovanju, programiranju ili generalno u IT-u, onda sve pohvale za tebe. Ali ako si tu da bi nekome nešto hakovao bez dozvole i nanio štetu, onda ja ne bih volio da pratiš ove klipove. Ne snosim nikakvu odgovornost za ono što vi radite sa znanjem stečenim kroz ovaj video materijal. Ne odgovaram ni za kakvu štetu koju nanesete sebi ili nekom drugom. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pričamo o jednom zanimljivom malom uređaju koji se zove Raspberry Pi Zero. Konkretno ja imam Raspberry Pi VH, ovo duplo V označava da ima Wi-Fi i Bluetooth, a H znači da ima ove pinove već tu zalemljene. Upravo taj nam je potreban jer ćemo instalirati pomnogoči softver za napade na Wi-Fi. Na kraju videa ću vam reći gdje možete da kupite dijelove za pomnogoči kod nas za relativno male pare. Pokazat ću vam kako možete da skenirate okolne mreže i prikupljate handshake fajlove koje kasnije krekujete i potencijalno dobijete Wi-Fi šifre. Ono što vam je neophodno za ovaj poduhvat, osim Raspberry Pi-a, su SD kartica, čitač za SD karticu i USB micro B koji podržava data transfer. Display vam nije obavezan, ali iskreno ovaj napad i nema puno smisla bez njega. Također treba da imate bateriju ako želite da vaš pomnogoči bude prenosiv, ali ni to nije neophodno ako samo želite kod kuće da se igrate i testirate. Za moj današnji setup konkretno koristim Raspberry Pi Zero VH, Waveshare Display 2.13 V3 screen. Postoje neke komplikacije oko displeja, pa ako želite da kupite i pratite ovaj tutorial, onda uzmite istu verziju kao ja. SD karticu od 64 GB, čitač SD kartice i USB micro B. Na njihovom sajtu možete da nađete više informacija o potrebnim hardverskim specifikacijama. Pomnogoči je alat koji se pomaže AI-em da uči iz svog okruženja i prikupi što više potrebnih informacija za krekovanje mreža. Na njihovom zvaničnom sajtu piše sljedeće: pomnogoči Deep Reinforcement Learning for Wi-Fi Pwning. Iskreno nisam ulazio toliko duboko u temu kakav tačno AI koriste i kako on funkcioniše jer bi to bila posebna tema za sebe. Ali ono što znam jeste da što ga više puštimo da radi, on će vremenom da skuplja informacije i imat ćete veće šanse da krekujete šifre, a to je krajnji cilj. Ono što je zanimljivo kada imate display su ovi izraze lica. Svaki izraz označava nešto. Šta koji znači možete da vidite na njihovom sajtu. Ajde sada da sklopimo pomnogoči i instaliramo sve što treba. Potrebno je da display navučemo na ove pinove, ali treba da budete oprezni. Posebno ako je prvi put, jer će vam trebati malo jače da pritisnete, ravnomjerno sa jedne i sa druge strane. Vidite kako treba da izgleda kada se display i Raspberry spoje, znači ima samo malo razmaka između. Sada možemo da ubacimo SD karticu u laptop i da instaliramo pomnogoči. Naravno kartica ide prvo u adapter pa onda u USB port. Sljedeći korak je da preuzmemo program koji će nam na karticu prebaciti pomnogoči, a to je Balena Etcher. Odaberite verziju pogodnu za vas i kliknite download. Nakon što je preuzimanje gotovo, samo instalirajte program, vrlo je jednostavno. Ispod ovog videa imat ćete sve potrebne linkove, pa tako uđemo na ovaj GitHub repository. Ovdje je modifikovana pomnogoči instalacija jer je imao problem sa ovom verzijom displaya, tako da je to sve popravljeno i spakovano u ovaj fajl koji trenutno preuzimamo. Kada je to gotovo, sljedeći korak je da formatiramo SD karticu u slučaju da na njoj nešto imamo. Sada otvaramo Balena Etcher i prvo treba da pronađemo i selektujemo fajl koji smo upravo preuzeli, a onda biramo na koji uređaj flashujemo. Pazite ovdje da odaberete SD karticu, a ne nešto drugo što ne želite. I samo kliknemo flash. Ovo može malo da potraje, tako da moramo sačekati.
Kada je gotovo, samo zatvorimo balenu i idemo na Google da pronađemo primjer konfiguracionog fajla. I evo ga, ovo ćemo samo da kopiramo. Vratimo se u This PC i vidite kako stoji ovo za removable disk. Kao da nešto nije u redu sa njim. Potrebno je samo da izvadimo SD karticu iz laptopa i da je vratimo. Kao što vidite, to je doprinijelo da se pojavi ovaj boot disk. Uđemo tu i kreiramo novi fajl pod nazivom config.toml. Unutra pastujemo kopiranu konfiguraciju i potrebno je samo da izmijenimo verziju displeja sa 2 na 3. Inače, ovo ostalo neću da diram, vi tu možete da upišete vašu Wi-Fi mrežu da je ne napada kada se povnogoči pokrene. Ali ja neću ništa dirati jer baš želim da moju mrežu napadne da bih vam kasnije pokazao krekovanje. A sada izvučemo SD karticu iz laptopa i ubacimo je u Raspberry. Prikopčao sam ga preko USB kabla sa laptopom da bi dobio struju, inače umjesto ovog kabla može da ide baterija. Kao što možete da vidite, USB je uvučen u prvi port, a prvi port je samo za struju, drugi port je za struju i za prenos podataka. I to je to, glavni dio posla je gotov. On automatski kreće da skenira sve oko sebe i prikuplja handshake fajlove. Inače, ako ga prikopčate na ovaj drugi port, on će biti u manualnom modu, a kada je kao sada kod mene u automatskom modu. Ima ove simpatične izraze lica koji nam govore šta on trenutno radi. I vidite, posle kratkog vremena on ima nekoliko handshake fajlova spremne za krekovanje među kojima je i moj Wi-Fi. Sada slijedi malo teži dio, a to je da pristupimo tim fajlovima. Prvo treba da se prebacimo na drugi port kako bi omogućili i prenos podataka, pa se vraćamo za laptop da odradimo ostatak. Idemo u Device Manager da podesimo drajvere. Kada prvi put ovako povežete povnogoči, on će se pojaviti. Nažalost, nisam u mogućnosti da prikažem ostatak videa na YouTube zato što rizikujem da dobijem ban. Ako želite da pogledate sve i još mnogo drugih klipova, možete se pridružiti najvećoj zajednici etičkih hakera u regionu. Ostatak videa će biti objavljen na košnica.com. A uskoro kreće i giveaway za sve članove. Poklonit ću upravo ovaj povnogoči sa svim dijelovima i instaliranim sistemom. Ali ako hoćete samostalno da sklopite uređaj i da ga testirate, onda možete kupiti Raspberry i WaveShare display na kupujem-prodajem sajtu. I mala napomena, prodavce ne poznajem, samo dajem informacije odakle sam ja kupio, linkovi su u opisu.